Nimbula. Mbula binaka chane fatafehi ratu epeli mbingi timbao. Ah, Mbula binaka talaga mem bunisina. Toma ndongo vere ikem nina semerati kumaina kai binaka ni kuai. Au nitaka ni rongo binaka tiko ya nina biau liva-liva ni VOC na mbongi binaka endai. Bakang bulu chuka ni bikim ni keda na takona lavo na bibo no keda no sema chuk meia na ngwale ni kua tostan tiku na VOC nunggu bata-bata na ulutanga ni taki-taki me Amerika. Dotal ni wasi ni taki-taki ngoi na buku tiku ngani nonda beba kaungkiti va kawai toke. Oba tulus sa katiko yan na bendel niya butam kesara na nonda bono may biti na sanitin ka ba di bonua ni baka rongo tiko mikino baka tulus sa katiko yan na nomunindui itiko-tiko lomani nomuni be vale sombe kara raka tiko mbeka nangonongo sombe kara suku tiko mbeka raka sombe kara sara suku tiko tiko mbeka ngamai na tereni sa nangito si tapa ngau ni takabatiko sangol tiko yan na wakambula na mbongi binangani kwa kero na numa kela po mintua ngai na nero VOC mbongi binangani kwa na buku tiko ngani ulutanga so pasti ketiko mai na nonda um, mona liva-liva mai viti na buku ni nonda viva kaungiti waka yang ataki ni nonda yaumbula kero na wasiti ko ni kina so na be tubu-tubu so ka kero sa lakaba tiko mai loma ni lima baka taka na baki ka kero ni taka ni na yanga na be tala nongo menta wuli kere-kere uh, Okla ni nrak kita sa tiko beka so na ituku-tuku enta rongo tiko na be kaya tiko me nonda bono e biti ka kero na numa ningo ento na ulu tanga binaka ro ninta viva kongiti kina me viso taki na loma taro-taro se na nui ngau-ngau kina do na vitala noa e vila viti vitala noa enta ro ninta wuli kere-kere. Me baka ni kero na vitala takatiko na nero project ka baka dor tiko may nga sound raw fami na musi kero na numa mena langa madeni kina na serengo na ser me berto na cripple serenades me baka ni tiko talangango labo basta kali bunindilo ka tiko ni nero vitala no na bong birang ni kwa mena wasi tiko ni weekend na basta nga baka ituki so na vika daro ni da buli kina bako sibi na vika embalit tiko na no tangele nakabalik sara nasema tiko mai. Sokota lakeani Udi waikona buang Manu erasere Maina veto kaidua Tuana nobu igoro-goro Vengo hasta erabua Uasibi dua Moli betala ni badua Uani moli bertukuna Kena mana moda rumah Waseana waiheru ale Waindina kena buah
berdua. Vem dela na sosokuga. Wai nono malua. Romata ni tombua. Masih sauni berdua. Namo simoni bangadu malay. Nambuke-buke noku berdua. Namo simoni bangadu malay. Nambuke-buke noku berdua. Rong vinaka na seri toto Congo au sokota takeani tapaka vinaka vertona Triple Serenades na seri toto ko ya ndero bungo weekenda do waka na nanu sare na ngona da sage tumbu taka mikina ve o manga ndo waka samtaka na no dorongo da toka na sero ya na ngona do talimbi tokina marambatinang te dorongo toka na sero ya ni dorongo da do waka buna tal na waka na nanu na ngona and senge tumbu da kamiki na se rongo bina katungan to monra na langa ser tiko na mat sera andina nir same bagadengu ya da maruta ngona ni tuna talindi en na nonda bona mai viti ka kero na numukina na vitalono ni kwa menda vitalono ni dona ulutanga e beba kongiti e dona ulutanga na vi laveti kanda maruta ka ni sabung sara na wekanda ito ke yer sa postu ka na mona liba ka rong bina kandina na BKR wasya endo na ulutanga senge wasitu ngango ka kero bakarong tiku kino ya na nonda wuli kere tiku membaleta na bi matangalingel wili tiko weekend ni tuke ni dakila tiko ni dio sanga bulu na pasende na nonda ngele ibiti nonda tiko na itoke ia na buna kero na numa kene ke la bome kero vital no ni kwa na nona bose na videna mata sauti beka na turanga ibuku-buku ni Prime Minister o Mr. Biman Prasad ka waseti kino kwa so na fika ka bakareta ka weekend na kena tiku saran baka irana baka tanya ngendi ni beka darawata ni tuke klan ni bunga nangona enda sandoronga da wasama ye andoronga da wasama ye kero na numa ke la bome kero vital no taka ni kwa ye mena lurai na dava menda takava menda bueti kenda takikina baleta erawa ninda vivueti rak sibada balabo wakumbula mada mai vira na vive kanya na bong vinani kwa Ani bula binaka na kanta binaka pale buna mai tarisi na bisur tu mana batu batu binaka ngo au ni takan ni ni bula binaka ya nandu ana vital no binaka leka sara ena bong binani kwa na vale na kuna vale sara labo beba kana dor vital no tiko na vida na sing sawoti unga mi kemni ni sarabati kumaina ni ro vela ka ki woli ke labo kerati ko woli me viti le sumai krongali Hawaii le sumai Hawaii krongali New York krongali me Georgia Atlanta keroli stalmingo i California labo baka bo marata kana mo ngande wa hoki tutakan din no wa binaka takan na bosoto batike na sasanga na buku ni buli kena takataka baka buntu kina mendalai raida tu sana bebuna baka ngo o bombo chukona na mag chukona mada mingo na la wada ka Europe o bombo tenen total na ngone sala mendalai isota berkene sota na kande ni dino na rai be weekenda ndare ngono ngona la kala ka buru no kende ni tuki na vi bonno kede en sante tukin o taleta kana le sota batikerne tuki ir chukme New York dalla inda mendalai vi mal wai o bombo tenen vital no ya ke non ko basu ya o Felipe Tarkinikin le so tarakir na rin tinibal o Mrs. Tarkinikin kina non to le vital no be ba kong kitindina yo rede chuk ni to patana rai e lebu be kende da susuma na kor na do menangon anda na listale na kor balet na lebu ni yaumbula ona ba mi ta kana bosa na lebu ni yaumbula tu mena kor kumbo tini mal ni bosa da betu lebu chuk lebu ra
vengarai na matentu na nondan bulan rabon itu ke ya indona bose de don me biso take bakale da vitalo na mga niko winakata buno iteris me biso take na raya biso take na nonda rai na toki ni ndara kana lebni wutuni ya witu because but we have to realize as quickly as possible na bibagara matingo e umana tikina na vitalo ya o tale taka na ngande ona na magitika na madha mengo na ngole ya rape na vale Na kurang balik sara lavo na mo wasema ya na ulu tangan ni buli okla ni ndo tananga na ulu tangan ndo rabitan le tukina ni kila ni buli ndo la bele bona matin katumba en ndi bono enda rani ndo ngole kina ya na ndo tananga ulu tangan ndo rana no bitan la tal chinga kina na singini kwa ni sarangona enda sala ki ya doba ndo ne batang ni buli torodhake sara siendalake adhabu sara vatanga ninga tsarirake levunangona esa ndrendre menda siameles talimai kina vanua enda susungi dhakeni kina okla na ulu tanga ni kwa na wasi chumbeka paka tolu matai saranga na ulu tanga ya ngoli sala dhava lavo enda reni enda siama kina vanua enda dhabutu mekina sela bulan enda susu mekina ndina ni sadale rawata na wuli sare na batanga ninga dhake senda sanda mai tui malain sa bagi rosanga mulu bakadada na nonta semali stali kina banua na tava sona binaka tava sona ndrendre enda stawa na kini karua enda na reida ngana vi bosta malni bosta ada buto Mr. Biman Prasad membeli tiket dari Tuki kini katulu na tava sona ka kiro sa takava na ni ro do fami na saunrau me na mosi ro ni baka ngatake ya mi bakaritaki ni raka enda ro ni takava na Tuki ke baka rau vi kirau mi kiro takava na rau talanga ni da viva kongeti vikim ni na barong ting mai ni rau talanga vikim ni mo ni takava kiro mbit saranga ni go na bosa baka biti rawa da vital no saranga na ibata bata rau ni da sema bata kina vitalia na tamba ni buli davo sa dova sianga ni dola kain da viva kan di tekina sing barani kono itaka ni na oni na marata na tolu ni ultanga na vital no kini ko sana ma tarong sara bila bo na mateni taro na bimbi ni non da sema liski benua Vitalia enda sama yang baki se stu balangi se sandalia dobra bata ngende levo tondo ni buli na bimbi ni nonda bakalele takan na isema ya ela boy vikenda na tambani ni buli ke vikenda na sama yang baki sesi viketo manda samba ki roso kalima ni tutu balangi adama de sona ndrendre la bo stava ena no munimbula baka turanga mena bukan buki nimbula na barong tikumai. Berapa lebu buno terus ni boleh kanda entole bagari tekilebu verne bakanda rabuli bina tuni kuwa kata katu ko besi berwar World Bank esora professional lebu tu be university ena sana todo ke biti or no kaya bodo dono ena sana tin kaba ninda lako lebu buno konda gere dekina ni okendra kai bichira paso apertano we silent achievers enda sana ninda tukuna na be kaya rawata. Iya, na nomoni tarongo na buku di tara ene bakatangan de di bulan da sama rawata erasanga ni ralia dar na wakanda na bulan susu maikina na yang ni nonda bul ya indo na tanru ni bonua ene balabukin na lebur tomater na lebur na bala na bura ni buli torodaki tor mandangan go lebur na profesor lebur tungo era ronga na non bola na beka kele la kapungo me rokina na itutu era chiko kina au sila nimbe da ya ndra kana kondaka na daka era ngaraba kena non rabu wale na benga rebe da kida maya ena burra esa ngani sama ena no da burra mena kor so re chungo na ruwa na burra na mai tukiro kita ngo terbenana kene barta dar sa chuk mai chungo amerika da bulbina kata tak bina da bakete kida rawat e bakata ngakin le bana kanda resam chungo le burchungo na wolbe garta sama tungo ena be buno le rawati rebnak tuno rabale tuno non relavo tuno non rabuli kena non ro iya ke bakanda baka sukar les berno kanda chuk mena kor tor mana na kain tere baka le chungo bateu susranga mena kor
So nadaba mo kautale so mo semati kena na bura-bura ya. Na bura-bura sa merawata. Kena bura-bura er chuk me kena na kan na bura nda susu me kena na kor. Okay, what does it looks like in its shape and its form? Something that is tangible merakilana okay kata mena kor. Sayang no na laibul. Sayang no na basat. Ya oko na bura-bura ya. Oko so no ni lista len me dale reder na kanda. Esa redi kenda bakata ni salusibia na libu kanda. So we become a threat to development. Berna bakanda. Yando na kena warte. Dota na kena warte kiri laka weekend da bakanda sam chukmani kwa. Na bagareta kini turanga lebu kwa na tale sambal ora tu selala skun. Er turanga bule benak. Eno non rai tutu babano. Non rale sumaya ko sepote kwa. Merale vital no kira na the Great Council of Chiefs. Na songo ni turanga bal. Keviti enangona esambere tu bakatiko kino enangono bakoloni. Mele tu kono bir na nona baka samoko ya me maroroi na nondangele baka itoke enandua na yoko me kosa chukuni kwa NLTB makawasa me TLTB kwa ya klana kaya de bunu metris endona ve leva dinganga era rere baka na biturang bali ena buku ni nona bul ora tuskuna ena nomoko ni buku baka babala ni tukoba. So it's a collision of these two worlds. So ngareda na buru-buru yang bulu tukin na turanga tale sambalang. The world of the colonial system, batike no buru-buru na tutu ni ndua na turanga enandua na buno. Chukuna na busa, chukuna tamata, chukuna toki, chukuna ngale token. Iya, yana da mga kaboro chukun. Eranga isulabi ko na bibagandoni. Esanga ni bola na pepa sini bosa na walis, duruma saranga na be korkorean ndo. Meda meralai vikilai batekeira na nona tamata. Merau vira meralai bagayotaka. Mesulina gel me marroi en tamba daga ngel marroi. O ko chukuni ko ntoke me bakada butok mo ko di so bulla present. Ningele ya en onda tuni toke. En abuko ni ndoro turanga lebo. Bulu binaka but he has to come down na level ni tamata. Era mai rumir no rebi korkoro. Dina ni nona lenga ko. Sindra kai tuwa. Ya ne sul ya esanga silo ko be kede toke. Ya endo na bolon chuko weekend na toke enda bulu binaka daga binaka. Le weekend sin chuko bid chuko babala. So enda sama to kada bra. O no ko bagade diga chungo o leso me kanda bu no teres. Berna kanda ni borang chungo bosot no bagare takane bagare tingo na tikino yal o le ngole meken. Gore na tikino gondora kana le bu no kanda na kayale. Era wuli binaka. Yo ni torong endo na bibagator da kate kada kana tikino yal. Esang endo na bibagator da kate go re de meda. So berna kanda wuli binaka go. Ya endo na boleh cuk ona na utamai ni turang na buka mena mos. Enda na boleh cuk bio ina ngo bulle kakek kedengo. Na daba mo ko telesu. Ina buku ni boleh cuk me berna kanda. Merida na yanga ni bul. Mer semata partido na ruo na burro. Na burro enda mai tuki no kenda na bul binaka. Kena non burro na kanda tu mena koro. Senga ni do sar de bakatang ni boleh enda me boleh mekin. Bo endo na boleh me vital no tekniko. Binaka. Andina sarna kau ni tukuni tikulo boe sanga ni kararawa klan ni bunga wiki mami ngai tumbu ta kemai wiki na warong tiku meni kwa ngai tumbu ta kemai sanda ba ungi tiku ni wuli ni wuli ni rawata na namu ni wuli ni le adho sare baka tangan ngai sare daki muni rawata na namu ni mbula sana ngai adho wiki na ding mona tos changa namu mbula nga baka namu mata bubala nga as the nuclear family or you want to give back se mo lista libo no mo la kisuleta le na mo kelaka se na be causa merawata ya na dingi e tiko weekend ona was chungo weekend ma mina chungo ibalangi na dingi au sa chungo ni silandi sa kwa sar chungango au sa susungur to ngana lubeng to sarawata to mbula kato sambula chungo ke na ngona ngada kina sol ni koro no ke bako tangani to sol se oro ni buka saranga ivite o le tiko ni to sol au sa retar chunga bale bola bo sa lako sar chunga bale boli bona bubal sar siamati soro buka sar me ngilandi merondoni na non reunion cena songo me viti do manda non ba manda tikine na dingin tiko weekend tiko balangi mo sema kuni sem. So obvio vale la kata komanda na ka to kunya tarese ndala koni bichi ndala isolia
ochanda buka listal me babalai. So nataro is that all you can give? Se kwa ngaya nakahura no sulever na makan. So ya indo nataro indo na soma baka indo. So ke baka chukuntina ya londa. Nanonda kawai takantina. Na be karas tabutu. Kono you will not be an arm's length. Musulenga naka o mai tuya no masarsa. Nanongura indi nondarai. Na be kanon ko tabuta chumo na be ka au sa tabulya. Me da ka me nambukan buka me namus. O chukom na sol koro sol matakal kaker kaya. But there's more than we can give. Veyo mandanga nanongura yo ya. But we have the means. Echuko be kana kana bakasama. Echuko be kana kana rai. Echuko be kana kana rai. Echuko talanga be kana kana buku na sabuli. So vio nanongura yo ya. Ninta sa koko bina kana libna kanda ka. Endi tiro no debo katelwa. So rena tiba balang sa rotir sarang. Yeah, that's not the give. Yeah. Yo, eso weekend erao ni baka dorong. Baka dororo. Desember ndale molum nda baka titoko. Men sandambe baka ndo sanda sini to sarawa. Ya kwa eso no mone lo stal me non da susungi da kama. Namdanga na vital no ya ki Filippo Tarquintino ndo tolito come new kan dara kan ngore de naturango. Endina na vitu tu le mengrava le viva buli na ko buli turani bolle batuanga. Eso le biko ni tutu meletongo. Ndara ka o rei do buli da bana na vital no kwa. E singa ni elbe ko me lesu talo ko me lesu talo ko me lei so tai virno kan na da veroni da kaba e na voni non ambula savo o ndar ka ya tre ugali no ko la comengo ore de la la wachanga tena baka nano ne e chiku weekend aro e ndona ambula ndende ne sama chiku babala ngo sabulu bina sa rodra ka modur tala ne mombote tala ne la tia me ringo me ko kan sandunte ndote non redico ndona mbolo lo sota. But you know what? Nambola kenda susmakin and the clear babana kana kan esangan ndona kana ne me chiku weekend na bosota chico na non dei tubutuba Dira sa. ena baka rawa taka. Baca na kan ko na radical to ko na da bona me da kaboy. Ko ni chico na dei tubutuba e chico na be ka enda sa tuban chico na mendela da ka me weta na mbolia esangan ndona kana ne. Ko me baka ba madal tata en ndi baka tau seranga biket. So sarau tiranga tunggu but weekend enda bina kata mendela ka besona ka go na vital no bina moni na rongo da bina boni ko bina. Na kurang balik besar lah kam medan din na vital no niko kam ni nang siam me niko kero no motiko me na vitar tarabi na ulu tangango ni teke me Amerika ngona ken matai ni matakan na total ken kerua kero na vitar tarabi tiko na ni rubio si ni ber ni kero ngale ni chamani na singa barong bukan mata ko tumai na total na ilako baka tak ka doon din na ulutang pinakanggo labo nanding ding iti ko weekend nanon da kinata na baka pertanya is to give back how do we give back, what does it look like so maka weekend usare de chiko sa li usara labo sala ki tarano non vale ai viti weekend na chiko balangi na ni roda mo vital no chiko jun kamida sa baka binakatakin na non iti ko may viti sa ando chiko no na farms in arms farm in arms vitalen na turanga marama mingilandi artiko na British Army sa urete tiko na non sa tiko bumer listal kinan non raponua kabaka nakatakitak talaga na non rangele ya au nangol sarpa na kuruni waswasi ni ninto bitalan ni kwa kalau tio bakalebu na nona bosa na bukan ni Prime Minister Mr. Biman Prasad kau maniwili ketiko na newspaper ni Fiji Times kabalitokin na saddest statistics in national life. Ka baka bibitek search na statistics ko bikya na ituki kaya ni buko bikya na sa da ronga da wasma ya me baka bikem ni nanda ba mure chuma ni ro programu kero nanu mu chiko baka bioti ni me ka ko ni da ronga de tiko nga kasenga ni dolaka enda taka bakin ka kero nanuma me kero me o sea matangani en dua beira na ono
na vika ya wasia na turangango Mr. Biman Prasad ona wili kanga ni baka uma na ona na ulu tangango ona baka dia takanga baka biti I kero na gai wasia ngai na dua na ulu tanga me verto na ono ko na ken matai ko ya wasia chungo Mr. Biman Prasad Mr. Biman Prasad said the National Development Plan identifies 6 key initiatives na ken matai na na tukuno ko me biso taki so na be tu beso and be tambana me bakataka na Itoke Affairs Board, Itoke Lands and Fisheries Commission, na CATD may nandave, bakatalanga kina na Fijian Holdings Limited. Na kilango na be tambana Kongo nakasaranga me baliti kenda na Itoke. Na keni karua boleh tunggu nak kena baka Britania joint collaborative approach by Tauke institutions to economic development through the Sole Solebaki development framework that envisions a traditional system of promoting cultural wealth through collaborative efforts. So klan dili weekend and the kalabina katuna Sole Solebaki. Gua sampai di me wasita ko and bukan di betalan no na matintu me baka ungeti baka live me live na betambana so me da takabata. Me umani bata na lonta takataka na kini katolu kwa kiro na vita lo kini kwa kelabo na natural resource development batongo na parakrabu boleh toka na nisibe bongo leveraging natural resources to establish business and commerce through the Solebaki framework to access various funding mechanisms including direct subsidy support and credit guarantee kin katuluya na kini kaba participation of indigenous communities in business, kini kalima unlocking the potential of culture and heritage sector. Ana nungu bitevyo kaya kini kawatu tingo na socio-economic well-being of the Itoke community. Obia pabini binaka bena turanga buku-buku ni Prime Minister and na boss ni beba kongeti low toka ilabo Torsan wal saraya ningo na ulutangan ni natural resources development. Baka madal madamikin na and numu rongwata na bimal ni boss eta butia na turanga bugu ni Prime Minister na labe la kumay na numu ni bakasama ni batongo na keni dabuti leveraging natural resources to establish business and commerce through the Solebaki framework to access various funding mechanisms including direct subsidy support and credit guarantee. Labo? Una vale bombo tal vez que na kanda ni se mete kumai o bombo na nagurai buna maitaris na kene katolungor na ni rechi ni vole na leverage to establish na business na Solebaki ero sametal tu kene mate kene karu na kene mate bina kat me restructure te ke lebu na institution ro kwa erau kina ni Solebaki kina menonton pakan turun bisnis itu okay through our natural resources kaya kau nare dana kene mateng gore baka madal tiksak tengah kina orto na institution lebu gore ni taban itu okay trust fund TLTB irang gore sa andare di chukon na vivono sa di chukon matentu mana yang baki sao chi meme ya tabana na yang baki ngo na yang baki sao chareni liu na andare sa tego bubiso chuk me malu liu na vi songo sa these organizations o kaya baka era baka nrenre takatu na non tanto la weekend en abro business ni toki au ronga de na vetu tu bela kachungo na TLTB sana baka rau na len na mbangi ni itoki sana baka ronda la boko chokore bebo come berto na itoki trust fund chokotala ngana sema be merchants finance Watake na bebo no keda ko itu keda na linga ni bebo ke ni bengravi baka tamba kindo vekenda na itoki yo ni bo matal takchiga na natural resources development leverage aundar ka o mai redi chungwen na sasanga do sasanga kina na lima na yamba kisawati ena buku ni kena saka mito bangara indo na tikinigele beto taranga kina ndo tobal sama chokke na bital nongo so tolere dindo na bikau ya chukome na korto tiku samaka ya elewe roba rong chukome go sar tiku buda kabe me bukau sada buda kai sarla ko sarli tarabal
Ya, nindam itu na balik ni cukup ya. In terms of market value, sang satu dengan value ni market itu cukup. So ko itu mungkin orto ni la. Berabuke ikan dan kena pakai laut lagi. Menda beso tak karena non da rai di non da yombula. So that it's got a value in the market. Kaya pakai saya dan beso sili. Menda yombula so we are transfer tak kena dona ka. Ya ko na rai kwento rai chiko. O kende to ya ni sa taro chino to bal sangka baka somtak. Kaya pakai chiko lang na balango. Ena sa kanin dona kena value na market. Iya, kenda rai di non da bi. Tiko may non da bi tiko mana kore basa tiko bawa no. Tartuna non da bal songo. Say we got an asset sitting there, but it's not generating income weekend. So na vital na nambang ni kwa, esa na viso takin na nondaray, mundaray da, na nonda yung bula, na nonda bikaw, na nonda wine rock, na nonda patu, patikin ang kunuko, patikin ang nonda ngel. Ratu yung dara boso boso liur, da vital na takana tamata. And wutu niya ui na yung bula. Iyan na bikaw pakilaw, and dan rabun rabo. Saya tahu namu raya na raya. We are resource rich, Yes. but we are cash poor. So it's weekend na resources. But nonetheless semata melako mayo ko na malafi na makala na sende meron ni avalata na yung bullet chuko weekend meron low reki na kena value. So that we can see value on what we do. Yeah. Elev na algo isa mulista na to na tampa kata ninge marro na TLTB rangkarabu to na be ka ke de bakango na be matanga lisi erau ni da sangai ni itoke kene mana bale sa na rawa be ke na itoke bakango to ena non dan ingele menda kere virtu TLTB menda be so ta kene token tu ngaba no menda lista menda rawata kene sonaka so na dapat na matanga lisi residential list, commercial list, agricultural list, na tourism list. So nabi this instrument o tugo na instrument ko etu bertu. Yo en nakailan ka tingo ni kana ser lagi or to na to restructure or to change na non to daka chukorto na lalango merene bakara rota me bakara ramata me weekend na itoki na to kini ang bula. Meron sa tigo wanda sa mayan na bro business. O di yung mandika ndara ka ni bitaro. Nakabale usar lavo. Dire todo kusare. Mutanga u bekotelistale na nungu bakanana no lavo. Kina nonta be yasana may biti tin kabati ko na nonta yasana. O kaya nito zakati ko na be nambosin yasana. Kanto bare tikitan chunga kina na be rawakan ni buli. Ayaw ando sasanga takati ko na vida nambak sauti. Tin nambak sauti nuk sa chukum Islandi. Kasi nangkas ni buli tukin na University me Aucklandi. Na bimbi ni nonda ready na nonda ngone e na nonda biasana. Mera laki bulida na beka. Me mayanga tali e na nonda yasana. Kila e patika na nukurai ko mani redaki na labo e na no darawuli tiku mena University of Waikato nangona sa takabuti na nungu postgraduate diploma sa ngai no mo ngau no mo bulikina ngaronga de nitu kuno ikolabo o na bia bulistan economics o mani ngwal sarbe Dr. Evi nambalarua o kle di nabarro ko timingo nimbul binakayandi di Evi ki ka nambalarua ka mani le bak madal takbi andi Evi na bi kai tikulo mango kona nungu tukun tiko ya ulo boya au nganreba be masta kali bunindilo me kuni rakaba na economics so binakati ko me le rakaba na indigenous resource management balati nukilati ko ni okemdo na wekangu me nambuke elebu na nomdo yao sangelak chukuna nungu wakasam labo au sakata libere da ya undo na tamata bula se dona ke China se dona ke India menangole namo si melelawa kasi tak na nomdo yao na wekangu me nambuke
na nunggu tatandra labo men doanga na ngwani ni nambukan buke me lista leani me yanga tale e na namundo banua tata bana murede tikene Hindi na sarang guna may tarisyo na vital no ya. Dorakan ko rarata kada sa may vision na nangu major. May kulit kapital na nangu masters in economics mo sa may ka indigenous and development studies na bulia sa to man tsugo may mayatan ko. O maraw talaga ba kalib ni sa may solvio na ndo na itab mengkarap ano mo chairman ni think tank ni sana namos na enano na wendi kita kena turang bani bal na tenamos bati kerto na bal bal na san minda makin na komite ko sangare de kina na yangan ni bulia buli di maya na kito sama dami ko kito sama mona ta kasaranga na kena tubal lagi na strategic development plan nesan ena buku ni nito yombula don so nangona may indami kin na boss nesan na madha saoti e samay tabuti kina na nito lima sa kabulin ba na strategic plan en do saranga na uto ni strategic plan ya na oira kede erabina kat merle lis meradurian ena nito sana ba turango na mosi keto sa mbute indo nito buto ve buka kino Dr. Joel Baro me kito daga ba ke TLTB me makata ke keda nangele keda na lomana sana esa chukura kino na lisi ba ke na bono esa ngai vina kate so meradurian so sa chukura nito interest na sana na mosi with that 50-year strategic development plan erto sakala na tambah ni matentu erto sakala na tambah takata kita okay erto sana angata ke na TLTB berarti kerton tambah ni gel na buno kobuta na lal ni sana na mosi kendo ya apply ndon list be TLTB meduran kena ndon don meduran na matambos na sana begitu kela na list da bangor what is the value na dava na interest ko chikolo so bago bina kata kena bago tilawa ena buku ni buli e viso te kena na rengo ni sa mai tongo kito sa mai rap saranga na mata ni katum me duren kin na be bago torda te kena la manesa kito ndamba to ko ibuno cho le barro komital nga kino o minister ni housing o madi na lumisa durtal tama commissioner eastern o vital le barro bati kerto le vital na turanga roko ndona loya ni to loya na nga mena kor e vital nga no bina kat mer durnekin begitu sa mengarabe ena rai rambele ni kito sa tingu tuba na kito rei da bagan bimbi na kena tango maki marro no non diambula veira era na durian merle baga volata na yombula chuko ena non dolo manesa neno saranga totokan tira ba kautia na vital noya membelata na nunggu redi tiko ya wir na baro tiko mai luke binak bali bikim dona sema tiko mana vital ni ko ena nunggu redi tiko ni toromanda na sano lawe ni roto lebu na non roto witui ena lebu na be karto na redi na be kai tiko na botani solo they might be looking at manganese na be kai tui na lomani witui ena ngandai bikin lebu na ngoni merabak koroi secara huli ena tambana ni weka membeleta na waitui so marine resources management sena marine geology ena libro ka oceanography pakatan ngaki ni berto na ngoni lo may biti berto may bano lebu kito na chiko yan yan wikim na chiko ibano biti lebu na lawa may bano lebu kina namdo ni bano may lebu namdo geologist may lebu na namdo geographers may lebu na namdo ngoni bakuroy na bay tambarabango na bay kani bay kau kau sa tali taksar nga bakal lebu nito sa atik bulang ko na esano na musila mo and then saranga it's so humbling ni ore na bata-bata ni vital nang ko ni may bakabundirikin na matanggal rin bakango ni da saraba chiko na bakamadal chiko na makanda na turangan ni buwa na bikay kila na bikay bakalaw membalita na yung bula and doon may natarikin da bakalibu na ito okay ni kabakay libu na sana esamba chiko na nonra virkotor o bombo tele na sana sa tiku mara di sara may bakator mera bakador mera virkotor na kango menta takata ba tikina bitamban ko da butu takumaya biman pasar na tamban ito okay na tamban na ningel tamban ni conservation tamban ni mineral resources ndo na mbose da katiko mena mos na rona sing sawo timbo ina ratongole na turanga minista bale ba magal tikin na yombula e chiko na sana ba turanga na mos
na kambaleta na waina hydro sanga chiko na yaumbula na lo maningel me baka dabu toka berna asana chiko na nonro yaumbula na boto ni solo na boto no sos boto na sana waktu ranga o nanronga batakira batakimba ko buto chiko indo na prospecting license non la chiko na wakanta mai tumburto na wakanta ni turanga ni China merle bakante keba na dabu sutu na yaumbula chiko na boto ni ngele ono na fite la kusum de klach na lawa non na toke erto bakate lo wata chiko na tamba ni mineral resources ya elebna ngona endo kalawa de baglebu na nonda dondonu na toke ni yaumbula ya ora na vitala da kamena mos na rona singo orto le da kabeno orto ba matini ngasa orto le kerbe busot na matini tu ena buku ni kananda woro ke na vela lati ni rasa sol ngana lisen erlak ngani berle bagador na ka ersin klatu na toke ni yaumbula intana kona kaya o maro ta chokole unisa na vesa na er sember ni bagai darongo ran ra bagai darongo ber kortor ndana law o bago bina kata kina na turang ni na korongo na raya o bunu wacholo wel bar ngara besar chenga ko na tambane na kena kobuti na kena laurai na mapetaki ni kenda ngele bagai sana ya kita na sana no sini kita sana ya sana lele tonga ya ele una ya umbule choko beketo me bakar sakla choko na be kanto ke erto na be sevit ya na be ka ke ngo kito sana una budi ke me kito to bala kaya ke baka endo na be le ke baka dore na buku ni doroka kito sakla choko ni to shambe kel tibi sachok talangani to shambe to banigel sachok talangani to shambe to banitoke so be erto ke na be tambata ka ni matentu me baka ba madal ta choko na pointi number 2 ya pamadal ta kachuk mo biman prasadya misala ko na bibisa but sa chamba ta metata ka balik so instead of each institution working in compartmentalization mesamba sura kisombo na ilatia besati u metata ka batay remember le kito ke bagador chudra ka orto sakela chuna bitambana ke ni matente kwa corre chukin ni dakana da wikalawa enango na rabilite ke nabi tamba dakana ni matente nangon makao enanda mbedi bagale na token yamba saba ka muringa na lawa kalawa yan le bagador na ka lebu na mabo ka tekena ya bombo tungo sana ran indone tiki bubu menda dakana matkina token yamba matakir tamban nabi matentungo korang garang tukuna bi kayam balet kenda so nanonda sema bata mo kenango ore wakandar chukum mendelenia ente kamba ke lele imbe kana non rakelaka se lo no ando bele de kitu na le bona bakatelo wa e bagai dur me bena tambani matentu me duru enira ena buku nende yembol ena kena bela katene law tormenta ma mena sesbara e solto na special prospecting license wona company ni kachaine la come tonto ni bro kebichi me le de kabna ngara sing ni klato ne kan er tokni yembol ma nanronga mai serua mai ra batakemba e no sarre de ne be kaya da chuko me na mosi er sabina katala me baya me kakuninda bakaulin na tokeni yombula me kandambe sartunga ne kani na yombula ya saranga na kako baka butuni tekenju toro mo ndere ken borte ni ndambe to libu no hotelango rasin token na ken ni toke er token ni rena kada moito yo ni ndere no ndambula baka bono ken na token ingele na bi hotel ndambe tungo no ndambula lenga tunga tele mbele ndona kame baka dor me birto na bilu teken matentu me sanga yendo na ka ver na toki no telengo me da ka na bi ko torda te na bi korkor kuni soli na ilab da ka na bi ko torda te tar na bal you have to build good roads da ka na wabu binak da ka na electrification mengutu aya sema yena no rastalin te bi korkor o de me da ka be orto na kamba na tonda be to na kenengelo ka and that is supposed to be a change me da ka orto na bi ngara bi ko tibi ya no no tite ke bakasha ngana tsanga bokondo nda biso rauke koko me wasini la sanga kotuen e vida batna milano ndar merle wasetu ko merkor when they got very little knowledge of how to budget that money me bakala te bada dan national model ko na bika ya tsiko menisland ngai tahu na South Island menisland nengu na sa waski na vida batna norto ilabule le vida batna norto million eda sol merwa siana the tribe of ngai tahu esin sol berto sanga ila como que commission teknela ba verso tambani matentu merto rida na kena baka teknela ba me daka kena na be baka torda kata okay ndara kauna bina katu mabita na tekniko ya wona weterisi
Mendo tal nela berto sulemi tel tibi kuni wasa bakabono nela. We have to start buying shares into this company that are operating on our land. Renta beto no hotel lebung gor me lebe asa sabara. Ila ket ni sila kumai, we have to start buying shares. Menda tau ken na be hotel as owners of resources. Sa ko man ni wasa na ndela kerker. Yo dia me minister na kaya o ira rebe ngaram chuka be tambana. Totoo kasaranga. Sambo kami din na vital no ni ko. Hindi na sarang alam mo O babi ni binakatakan ni Rawi kenda benda may vital no na sino binang ni ko. Kero wasi at ni ngon na no na may pamatalati ko na turang bukan ni Prime Minister Deputy Prime Minister. Kung ano may posti ko na when Fiji Indigenous Business Council. Fiji Indigenous Business Council. Misuriti kinoko may wasay. Sambo musumusar nga na bekay wasay. Lili sa rorito ko rabital no to ni kuwa na fika imbita mo ko sa bo tono mati sarangan. Dili sarangan nakagutu ko na labo Au kama de berto na nunggu weka may nasarabaturang ba. Sa bilisang bulembak na non retorut ko na ilabo may na sarvanu na taro etiko na bika binakatapos ti sarawat ya na nonda fika ni bika ni nonda bula bakan rabun rabua si tu sartunga en na batang dengan se bakalolo matunga labo tabo no mure ni tikina ni sala ko cuma ni labo en taban din din taka ising na bisa waya na lenga bimbi kadri toki sangai torso mutikna Silvio kata mo debuta siya baka tatana indio. Wong bote ana lenga ngani belitaki. O ira relite kenda juga rabakan rabun rabot. Iki kenda tuh kama. So there needs to be change, Yes, kembali balik ke baka vision belitaki. Pero belitaki so ira kan they've already proven themselves. Sarre de vision na koro. Ena bukan non belitaki. Terus kita ngair nanti biturang bal. Se oiran dambeda chuko na board ni belitaki. And they live this all these institutions, Iya, clame that kind of vetting process me lo rai na dave sa da kabuer as role model. Dar kan ko kero vitalo ta to bete ki no kan to ya o tarkin mai ni o kan na leadership ni ko it's lacking role model. The qualities of our leaders. Ya andar ka ona bila katumenda ngamona wa madal ken bakala ka buno teris. The leaders that are leading our nations, the leaders that are leading board of these huge institutions. Yeah. If they are playing a role model, miralore menda kana non rabale. E bina ka tunon rabale. En dei chiko non ra alon dina verna watinra. Rokobiro non relevani korke non relevani busa. Are they good role models in all these areas of their life? En non karabana klo. Naka kede ya. Tela? Di kaya kasamta kan indali sunga bane voltam ni ndare ni bina kana belu taki era maro na Israel. Ena kautu mebir na bagade. Ya kenda na lenka bata kena sesi. E altu ngona non deve korkor na buna belu dengo sar danga ikina na belu taki. Balat ni risang ni bagari taki bina koira. Ena bika into don ngona non rabagatilo awira natura. Mera bina kakina. Non riti katiko. Tormanda nga mebir tana sa sbara kenda la kana be korkora. Ena yatu yasa erchikin hotel. Mendike bikin o de wir naturang bal rangaraba tu kana bibonong na kenala ko menela benawas o de baka tulawata so all those things have to melista le melelori talma nada be baka buno chukuna lemang okay ke baka to sakla intone chuku ni non relang ni retorne la borto le bule katin bia berto ngun bitu for all those times nada bana buno sul chunga ke bertonela so who's making the call na leadership the qualities of these leaders Meradir, santo tu lagi bitunga bernon reli buno, merabak lalu matunga. Santo tu merada kabar sona. Itu tu mebilu tagi sona lau, kena solen sona kaya. Bisa kakun lakukan nekango, bisa tar mendengar non rabi bale bakandu. Dotal nelala, repete kena bale satu. Melore na sanitation, lore non rubul nongan. Evita mandana sana, obakas mata kacunga buno terisi. Era itu cuma mandana statistics non rubul nongan. Nambi bulun dalo from kindi. To primary, to secondary, but can I get to high school to university?
Evita mandana level drop out la chicken. So if our leaders really care, these are the statistics they should be looking at. Yeah. And running bangareki na naiwal ni vika the chicken. So there needs to be change. Drastic change very sala really take the Totoo saranga binak balab sar labo o ba binakatakan na numo siamen ko o nanumusaran na maramo andi sibiang goro ko na maram presidente ni song bak maram ni sa loturang umba ba kambulat ko ba na maramang ko ba sami nunggu bulan talanga na nunggu program ko maruta ka na be ka kabati ko na bukiriti ko na marama san bak turang umba sang wala nga bir na marama tiko talanga ko na virtual na pe tamban tale so baleta tiko na yung bula kau tali taka na maramongo ni tiko bana kla ni taka na matentu so she has the experience not only local experience in Fiji she has regional experience she also has international experience so maybe we need to start identifying role models like her in all our yasan tinkaba. So maybe some of the takeaways I'm thinking of, Lobo, that we need to do a stock take. Stock take meaning kaya karong tingmingo na bebekan rata tingbekan na be nonta be bol niya sana. Or any of our well-educated Fijians that are listening right now, maybe this time for you to sit with your other colleagues in your field to represent your Yasana and start identifying key people with the caliber. Bosa to sana bosa matanga bakantapon na bitalo ni ko labi matatata kana be ka unumutik mo selabo. So the caliber of leadership, caliber of role modeling, caliber of those who are walking the talk, caliber of those who have been through the system. Merataka kana ngona ragai takin binding tingi o ira na lalawang ko in that category can be in those leadership positions. Yang nga nanungko na numa, labo? Tabo na muray, December ni tabo nito bitalo. Talo bin na tauchowa na mo na lang, labo? Nabalib sar may terasi o madanga ko o was madanga na bukan nito sana na sana lilay na sana ba terang na mosi maron kita sampai pada beran itu 50 strategic development plan ya sana kita tak dapat boleh kita terang roko pati kerto na bimata ni cikina ili mga na nito cikina sana lilay rasa ngabul ka na anak koro dapat kita beturan koro me kita usabi so tak ili bunaka bakang bimbiti ko na bital nong ko dibili taki kelana ngo dana ul tanga bimbiaran de bital taka chuko for a while na role modeling what does it looks like what does it feels like ninda omunda nga wakara di chuko libu nda bituranga de bikorkoro ko na buna rambedi kin sa na role model nagela ko mena bichikina sa nagela ko sa mena biasa libu talanga na bisang kasang na biasa ko ela ko tuko na lomun nda biasa ngo libu na sa na buna radonga kinon da biturang libu na kaira baka lewatu ko na buku ni bilu taki so nataro tiko ke baka sana bisa una nito bilu taki na sana baturang na musi mesana uchi na bilu taki ni turanga buni walu tungo who is grooming to be the next who's going to be groomed to be the next leader me so metekira and then aboso na sana kedibichi so koyang ke na aboso na role modeling and oira meravisho samtengo sandoton they have to be groomed all along and meraklana ka plana be ka ba banwa merraida na bimbi ni bula ba ba merraida na bimbi ni ngarabi klo merraida na bimbi ni lotu merraida na bimbi no koita ki na lewni na tamata ni lewni san se indona kor se indona chicken so it comes back as okay kenda le stalme go beira era be liuta kitiko saya lekina no ndo baka roko bel sa sin de raida kele bane tamata e do me liuta kenda chiko ni toke en indona chiko ko ge daka tumenda sona vital no ba kormo dor kan rambe tu turanga ni bunwa because they haven't proved themselves so ke baka indelo stalma na liuta kini ni libu na buno turanga bi tor manda na liuta kini ni ngono maka prehistory na biblioteca membau toro mandanga e na ngono ne ratu tano le stalbe na tukane muri
And the village they're proven themselves. The rewards, and a book ni value, and a book ni being a strategist, and a book no be malo can be telling Vanua, and a book no be kind of baka what chicken and alcat. Yeah, the same strategy I have asaranga nikwa. So na kila bakita may bulle ni ko indo ng tutura. Pero matanga na sa mga tutura nga namos. Kapag kita sabi so tak makitong bulle indo ng tutura. May susum. Yeah. So oyira indo don mersa baka bulle dito ko niko. Training has to go. Merenreka. Ngon ya the individuals. Somebody's ready. Yeah. Nindara rei na vile tek vir na vi buno ande tikino mo sare na kana. Na kana ya kusursur. Umu buso na busa ya busa mimi. Muka. Sa libo may na tama terabul binak. Era daga binak. Era baka ito. Era ngara baka binak na kalo. And they are looking up to these people. Mera liu tikiket. E non rai baka rei taki. O baka botin na tingo kya. Na vital nongo. E ndo na ulu tanga libo. O talita ka na. Na via katukun na baka na via sar mera sa laurai. There should be a group of people who is supposed to be group. Mera liu taka. Mera baka rei taki. As a role model. Binak. Nah, nakabali sa labo, nakabali bikim din na biyo kano ni barong ti kumain do din na ulutang liwong ko. Libutal na kay ti kumain na numimen na wasay yang go karon no mga mikrominda pa nga do nang nalakalak nga go do nga na yawa and yawa nga ni biyo say matak karon sa matar ti kumay and na biyo ti ko iso karon ng kasuritir may may sulba kasamba di na kay so sara ti kumera ba wasay may nanondaray na bitalo nonggo Pagkatalangkin na nunggu messenger wabi ni nakin bakali we tali ang ko na bitan lo saranga baka kani bitan lo saranga ni bela beti sangan ken balambali ni bekana kro semin donu seme iyo menda bi wasitaka na tiko talbe nga sona kau ni be wasemai ni gai waseta nga mai kro wabi ni nakin balebu bikem ni bakan tundu na ni bakarong mai kro ni takana ngono batalang ko na sikan mataka and ngai toman taleani na iwasi number 2 ni bitalono ni taki-taki mai Amerika. Karo saba ko mai tukan bikim ni kansara. Nakabali bikim ni napakambulit ko mai. Totoo ba ko uti na BOC ni kalong matatiko. Ni mo mata. Na kung nakabali sa bikim ni na siyempre ko mai. Ilita kayawa. Pinyanarana luke tupo lahisii malo na semtik may pinindar daw nakamakama tau cawana mo na langi totoka na visi mati na kabinani kuwa hanggang sa talmay na kabini mataka naka